Mashini ya CT scan irare mwetu thiini wa county yothe ya Murang'a iria iri na icigo mugwanja cia ubunge undu uria uracungagirira muhatikano munene wa arwaru. Thibitari ya misheni ya Kiria-ini gikorwo iri ya keri kugia na mashini ya CT scan iria iratungata county ya Murang'a, Kirinyaga na Nyeri nigetha arwaru makahota guthondekeka na ihenya na njira njega hatari gutarania kana kwigereria ni murimu uriku no mundu ahotete kurorwo wega na mashini ici modern nigetha akamenyeka kiria abataire. Akiruguria uhuthiri wa mashini ino, Bishop wa kanitha Gatoreki thiini wa Diocese ya Murang'a Reverend James Maria Wainaina agitariria makiria. Ni tukoretwo tugika maundu mangi ma kweruhia thibitari ta kugia na ICU ni twiriga gwaka ICU mwaka uhitukite na ni iraruta wira wega muno. Twina dialysis unit ona ni iraruta wira wega muno thiini wa thibitari na andu aingi ni maragunika. Ndagitari Njoroge wa Mwangi akiuga aria maragunika makiria na motungata ma CT scan ni atwarithia a kibikibi. Ni teithitie ni hotete guteithia arwaru aingi kuma arwaru 56 na ithathatũ nio mahotete kugia utungata ucio wa CT scan. Arigitani ogwata arwaru magikenerera motungata maya kuona ni mamakuhiriirie. Tulikuwa tunasumbuka sana, aidha wale ambao ni familia members wa familia wanamchukua wanampeleka mahali kuna hii facility. I would like to thank our Lord Bishop strongly because he has been on the front line to ensure that this facility is growing and to serve the people of Matioya and even beyond. Tulikuwa tunasumbuka sana wakati wenzetu wakipata accident na zinatokea mara kwa mara. Tunasafiri kumpeleka bali na wakati mwingine huwa hatuna pesa. Tunajaribu kushaga pesa za kumpeleka huku. Hivyo sasa gharama itakuwa ni chache, pesa kidogo. Na kuona ni mwaka mweru, Bishop Wainaina ni aikitie ihoya kuri thirikari nene makiria kunyihia ungumania na gwithema na ngombo iria ugite ni cititikithitie a Kenya murigo munene wa kibeca. Thiri ucio ni turona na turamenya ati matuku maroka ni ugakorwo wi murigo munene muno thiini wa bururi witu, na koguo no kuria aria makoragwo githondeka itua thiini wa thirikari itu ria gukomba na ria gutwarithia bururi witu na mbere mekirire mataranie muno getha makombe o kiria kibatarainie tu. Riu aikari a kaunti citiganite ni magukorwo makigunika na motungata maria maheanagwo ni mashini teno ya CT scan, kuona mashini citinyoneki mathibitari-ini maingi no riu ni twikite ya kumakuhiriria. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni Kanya Kohoro kuma Metu Ndigi Maguru. Ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi.